Želim sa vama danas da podijelim jedan alat koji je jako jednostavan, mnogo je važan i tome vas do sada niko nije naučio. Kada osjetite veliku tenziju emotivnu, kada osjetite tugu, ljutnju ili bilo koju drugu vrstu emocije, te zastanete sa sobom i zapitate se kako se osjećate. Uzmete prvi osjećaj i izgovorite ga naglasno. Osjećam se ljuto, osjećam se tužno, i ne znam tačno kako se osjećam, ali ono što je važno je da to kažete naglas. Ako vam je teško da izgovarate u trenutku, onda uzmite da pišete, ali govor je nešto što će mnogo brže aktivirati sve senzore koji su neophodni da bi se vaš sistem ceo umirio i povezat će vam reptilski deo mozga sa prednjim režnjem, što će dovesti do toga da se ceo vaš sistem jako brzo smiri. Kada krene tenzija, samo krenite da izgovarate šta sve osjećate i to će vas dovesti do one tačke do koje vi možete da izaberete kako ćete odreagovati. Jer ono što je najteže zapravo kada smo triggerovani je da zastanemo i da ne odreagujemo onako kako ne bismo želili da odreagujemo, tako da će vam ovo pomoći da možete da stanete, da se zaustavite i da od te pauze krenete da birate. Jer ono što nam kvari kvalitet života i što definitivno ostavlja rane na odnosima je kada izgovaramo stvari u trenutku kada smo pod emocionalnim nabojem, neke stvari koje možda i ne mislimo, ali pokušavamo da se odbranimo u tom trenutku od svojih emocija. Kada krenemo da izgovaramo kako se osjećamo, mi se tada ne borimo protiv toga šta osjećamo, već počinjemo da prihvatamo da je to trenutno tako.